vai contigo, hã? Tem que arranjar um país para treinar em que a minha família possa ir comigo. Tá bem. عارف كويس قوي. O Manuel, o que é que tu diz para Hussam El Badri? Eu digo que estou muito orgulhoso pelo trabalho que ele tem vindo a fazer. Sim, Foi campeão, ganhou 6 campeonatos seguidos. sim. Ganhou 5 comigo como adjunto, ganhou agora como treinador principal. E, portanto, não era fácil substituir-me desde que fosse um treinador experiente. Sim. Depois daquelas vitórias todas. Foi a primeira vez que ele treinou uma equipa grande. E, portanto, tem feito um trabalho absolutamente notável. E Mabruk por isso. Sim. E estou muito feliz por ela, porque são daqueles amigos que ficam para o resto da vida. Agora tu não percebes nada português, vais traduzir. Não, tá, eu vou traduzir agora. Não preocupa. ficas comigo na linha. طبعا بقول له المحطة الجاية فين هو؟ اللي بيقول لك لسه عندي عروض سألته السؤال في دبي وموجود في دبي؟ ما انا هقول لك لا تو تاجا واندا agora na Portugal مانويل está em Portugal lá في Portugal مش رايح دبي قريبا يعني؟ لا جاي مصر مانويل espera comigo faz favor هو بقول له تقول كلمة ايه لحسام البدري قال لك انا فخور جدا بحسام سعيد جدا ان هو ياخد بطولة الدوري قبل ما تنتهي وانه خد 5 بطولات دوري معايا وبياخد البطولة السادسة ودي مش موضوع مش سهل انه يحصل على بطولة الدوري العام في مصر بالذات لانها بطولة حس انها بطولة صعبة وبطولة قوية فهو سعيد جدا بان حسام البدري بيحصل على البطولة دي وبيأكد ان هو جاي هو وعيلته بعد الدوري يقعد هنا اسبوع بعد ما تنتهي بطولة الدوري وان لسه ما قررش محطته الجاية هيبقى فين وحشته مصر جمهور الاهلي tá saudade com o Egito Manuel جمهور الاهلي Manuel tá saudade com o Egito e público do Ahly Delgado, tu sabes que os melhores anos da minha vida desportiva foram passados no Egito. E o povo egípcio sempre me tratou como se eu fosse egípcio. As famílias achavam que eu pertencia à família deles. Portanto, isso são coisas que marcam para toda a vida. Não é? Portanto, eu estarei sempre eternamente grato por tudo aquilo que o povo egípcio fez comigo. سألوا على مورينيو Uma coisa بعد الماتش تراضي عليه عمل e isso não se esquece. E quando for ao Egito, vou também por isso. Principalmente os adeptos do Al-Ahly, não é? 40 milhões de adeptos é muita gente. Sim. Ainda tem alguém telefona você e fala contigo do público do Ahly? Todos os dias eu recebo telefonemas de gente do Egito, Sim. pessoas que estão fora do Egito. Mas é todos os dias, né? Não estou a inventar nada. Né? Ainda hoje de manhã recebi um telefonema do meu amigo empregado do Marriott. Sim. Tu lembras que cantava aquela música no estado que era Anelo Ema da José? Sim. Lembras? Lembro. Ele de manhã telefonou-me. Telefonou-me de Nova York. Telefonou-me da Jordânia. E já telefonaram do Egito também. Egípcios. Tá bem, espera. نحو ابريجاتو عايز ابريجاتو خلاص خلاص نكمل خلاص في سؤال اخير اخر واحد كلمه في النادي الاهلي مين لا بيقول لك كل يوم بيستقبل تليفونات من جماهير النادي الاهلي من كل حته في العالم نعم من لعيبه وانه من لعيبه ومانويل os jogadores falam contigo sempre. O telefonema de você. Do jogador Ahly. Abu Trika? Fala, Abu Trika, o Goma. Há 3 dias falei com a Meta, ele está na Alemanha. E quando eu quero falou contigo quando? A última vez ele fala contigo, Abu Trika. Abu Trika falou
no dia 9 deste mês foi o dia do meu aniversário. Ah, aniversário de você ou quê? No dia 9. Dia 9. 9 de abril. Tá bem, tá bem, tá bem. Obrigado, Manuel. Abraço. Grande abraço para você. Tá bom. تشاو تشاو. الراجل بيقول لك انا يعني قضيت احلى ايام عمري. طبعا حاسس بانه مصر وحشاه فعلا، لانه قضى افضل ايام عمره في مصر، وانه كان هنا مش حاسس اطلاقا ان هو غريب خالص. وان طبعا يعني البطولات اللي حققها هنا كانت بالنسبه له تخلي هي قريبه من الايطالي ففاهمين تخليه يعني يبقى. وبعدين بيستقبل تليفونات الناس كلها بتكلمه على اتصال بيه دائم. ابو تريكه كلمه يوم 9 الشهر ده، يوم عيد ميلاده. نعم. اذا مبروك للاهلي، وشكرا طبعا